Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran liman qala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Shadaqallahul aliyyul azim. Assalatu wassalamu ala nabiyil qail an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa ba'd. Al-muharramun ala 'alil ulama wa husbi dzikri Raden Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Sejadi pengasuh pondok pesantren Maulana Bata wa husbi dzikri Raden Haji Abdul Latif Fadlur Rahman Dewan Pengasuh Al-Madiniyah Al-Budi Sudanan Adunan Semulia Kiai Haji Ahmad Fauzi Sudanan Adunan Semulia Kiai Haji Amiruddin Jazuli Sudanan para undangan. Saya dari terangkat Sanak family Semak jauh seperti yang hormati juga saya bersurur bersa'adah Sayyidil A Alaih